Inkonzo yesabatha lasemini soyiphathela umfundisi uGcwensa walapha eNdwethu. Inkosi zimbusise. Umthandazo wesabatha, mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Sanlelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha, sihlabelelo senkumbuzo ezizukulwana, senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Baba khululu weziboshwa, ngiyakhetha inkosi yasekuphakameni. Kulomzuzu Nkosi onzima ngiguqe phambi kwakho, ngenza isicelo esihlalweni soyingcwele. Uba Nkosi mangikhuluma lapha, lokho Nkosi oza ngithuma kona ngikuzwe ukusho. Ungahlali Nkosi lapho uthule, ungangitsheni lutho. Ngoma mawuthula sekukhuluma mina, la ngemva kwami abantu bazozwa ukuthi suthuli wena. Sekukhuluma umuntu wasemhlabeni. Ngiyacela ke Nkosi kuba umyalezo uNkulunkulu ofisa ukuba uthumele kubantu bakho, ungangigodleli wona. Amen. Ngicela kuba omunye angifundele incwadi yabahluli, abehluli beshumi nesithupha, afunde u19 no20. Abehluli isahluko seshumi nesithupha, ivesi lakhona eleshumi nesishiyagalolunye namashumi amabili. Abehluli isahluko seshumi nesithupha, verse 19 and 20. Lalisa ubuthongo emadolweni akhe, wabiza umuntu, waphucula izithungu ezisikhombisa zekhanda lakhe, waqala ukumnqoba, amandla akhe amuka kuye. Wathi, amaFilisti aphezu kwakho Samson. Waphaphama ebuthongweni, wathi, ngiyakuphuma njengakwezinye izikhathi ngizikhulule. Wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Lo muntu okhunywa ngaye la wayenguMnazaretha, wayembatha ingubo emhlophe njengoba sembethe nje, naye wayeguqa phambi kaNkulunkulu lo phambi kwethu. Kodwa uNkulunkulu wayemnika amandla okwenza izinto ezinkulu, wayemnika amandla okulwa nesizwe esasivukela abantwana bakwaIsrayeli. Kwahamba lo muntu ukhulu bakhe, uNkulunkulu amnike bona, wabenza kwawo bakhe. Kwabukhulu nje bakhe, kwamandla nje akhe, kwabungcwele nje bakhe, kwayinkolo nje yakhe. Ithi ke lencwadi, kwase kusondela umuntu othile kuye, owayethunywa uSathane, wayeseqala ukumgunda ekhanda. Wathi mayeqeda kumgunda lo muntu wayesethi, izitha zakho uyazibona seyisemnyango.
uthi ke lo muntu ngizawusuka njengemihla yonke ngisikhulule. Ivesi ke engilesabayo lithi wayengazi ukuthi uThixo wemukile kuye. Incwadi yesihlabelelo 23 ivesi lithelesine kuphela. Sihlabele wayengazi ukuthi uThixo wemukile kuye. Nanso indaba esibhekene nayo njengoba silapha uNkulunkulu ukhona kumuntu ngamunye. uShembe ukhona enhlizweni yomuntu ngamunye. Kodwa lo engikhuluma ngaye wathi mevuka wathi uNkulunkulu sekimi kanti uNkulunkulu semshiyile. Funda noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa angikwesaba okubi ngokuba wena ukimi intonga yakho nodondolo lakho ziyangithokozisa. Wena uyendlala ithebula lami ebusweni bami ngaphambi kwezitha zami. Amen. Amen. Lapha kukhuluma uDavida. Davida wayinkosi yesibili emakhosini akwaIsrayeli. Waba inkosi emva kokubusa kwenkosi uSaul. Uthi lapho uDavida noma ngahamba esigodini sethunzi lokufa angikwesaba okubi ngokuba wena Jehova ukimi. Amen. Wena Jehova ukimi. Ithemba lelo lika Davida. Ithemba lelo lethu sonke njengoba silapha nje ukuthi uShembe ukhona ngaphakathi kwethu. Kodwa lo muntu engiqale ukufunda ngaye naye wenalo. Naye wethu uShembe usahleli kuye. Naye wethu uNkulunkulu wasekuphakameni usewuThixo wakhe. Wayengazi usemukile kuye. Umzimba wakhe wayefana nabantu bonke nje. Wayesezidlakela nje. Futhi wayesayimbethi ingubo emhlophe kodwa wayengazi ukuthi uThixo semukile kuye. Ingoma yamakhulu 225 ivesi lokuqala nelesibili. uNkulunkulu ophambi kwami. Namhla mina ngithelile ngalishiya izwela ngithi enginge senga buyele bova sethu
uthi ngelinye ilanga ey'nsukwini zakho zomzimba wesibili uthi bakhona abantu abakhula kahle ekukholweni bengabantwana bakaShembe, bengabantwana bengamaNazaretha, kodwa bafe sebengabantwana bakaSathane. Ngeyilanga ngisemgidini ngivunule ngisina esikotshini esimnyama, cabani kwaku 71 noma 70. Angisina labafana bakithi, angisakhumbula ukuthi kwakusinisa abantu noba kwakubabuchiliza ngalezo nsuku. Angisamkhumbula umphathi wesinisa. Khona abafana bangisina nabo ke bakithi bezola kithi. Ngeke ngimusho lo ngizokhuluma ngani, ngoba khona izihlobo zakhe la. Ngizokhuluma nje bangazi ukuthi ngikhuluma ngobani. Wase kufika isikhathi sokuba kuyiwe kwi-break uyodliwa. Ngase ngihlala naye lo mfana ngimbuka kade sina esikotshini ejuluka. Ngaleso sikhathi lo mfana ngangimshumayela ethempelini la kubo. Ngithi kwaku 71 mangicabanga. Uthi lo mfana mshumayeli, uyazi nje khona into engihluphayo. Ngithi kuye uhlushwa yini? Uthi zonke izinto engizenzayo azuthola umphefumulo wami. Ngithi ushini khuluma ngani? Ithi njengoba kade ngisina nje angazi ngisinelani ngoba akusholo uthi enhlizweni yami. Mangiphiwe Kosike nami Elalu Lolu Chando Alobu Lobu Ntwana Mina yengizo lutho kimi. Uthi angiluzwa uthando lokusina. Bengisina nje ngiyele kodwa bengezwa lutho. How? Awuzwa lutho uthi cha ngizwa lutho. Uthi okunye noma ngisesontweni ngizwa kuhlatshelelwa akusuke lutho kimi. Uthi ngibona abantu behalalisa angazi bahalaliselani. Manje angazi kwenze njani. Uthi konke nje akuvumi. Akungivumeli. Lo mfana wakholwa esancane kubo. Abazali bakhe babengakholwa. Waphenduka nje wasonda yena yedwa. Ngalo Sathane uyambuka. Ngalo Sathane umbhekile. Bakhona abantu sho njalo inkosi yamakhosi ephambi kwami ithi bakhona abantu abakhula kahle bengamaNazaretha. Khona abafana sibaziya sasishaya nabo insimbi namhlanje ngekuphina awubaboni. Noba uxoxa nabo uyokazi ukuthi uzawuthini. Uthi lo mfana akwenzeki lutho noma halaliswa angihalalisi mina. Ngithi kwenziwa yini uthi angazi. Angazi kwenziwa yini.
ayikho into emnandi kimi mangisesontweni ngithi kuye ngiyakudabukela uyazi khonto ezokwenzeka kuwe uthi ke kuzokwenzekana ngithi uzawuhlubuka wena uzohlubuka umkhithi kawuthandi isonto awuzwa lutho noba kuhlatshelela kudikiza lutho uzawuhlubuka wathi usho kanje emshuma ngathi yayo uzawuhlubuka ma uNkulunkulu engakusizanga uzawuhlubuka la ephakameni kufuneka kube khona into oyithandayo noma ngabe yinye nje kufuneka khona into othi mayibona uphelele uma zonke izinto kuwe zifana khona ngalongini kufuneka khona into othi mangayenzanga uthi ngisale kanjani kufuneka mangamona nguShembe engena esontweni uthi ngiphuthelwe indaba enkulu konke kuye kuyefana khona uthi mangemzwanga uShembe ehlabelela ngaba ngizwanga lutho mina kodwa kuye konke kuyefana uzawuhlubuka into ezolandela kuwo ukuhlubuka baningi bamenyiwa bayingcosana abakithi kukhona kumenywa kukhona nokukhethwa Nkosi yamakhosi sala susikhetha noma besizela emzini wasehleni sithi sizobona obuningi babantu kuphele lapho kodwa Nkosi sala susikhetha sala susibhala kuleyo ncwadi ephambi kwakho ngoba lapha akafiki uSathane ngathi ngibona lo mfana ngolwesu ngahlala naye ngambona amehlo akhe ebovu ngabona udakile ngabona uphuzile hawu mfana wami sonje wathi ayisengehlulekile usaphila namhlanje kodwa akasekho asayifaka ngomhlo mangiphiwe Nkosi nami elolutsha loluthando lobuntwana ngizofela khona lapha phambi komkhulu lweziboshwa inhliziyo yethu bengafumana uthando uthi uPaul alizifunele kwalo uthi alithokoza ngokungalungile kodwa alithokoza ngesiminya ubona kunento engithi iqalaza useduze kwami kuphuma ibhobo emzimbeni kulahleka uthando enhlizweni yami kulahleka umoya kaShembe enhlizweni yami ngesikhathi ngise India ngihamba nobaba umfundisi umthetho nobaba Masango noNkosana Shabangu konke ngayinaka laba abantu uma bekubingelela bathi Nemesta G sesiyabuza ke kusho ukuthini lokho bathi laba bantu base India
bakhona abantu abakholwayo emhlabeni thina sibabonile abantu abakholwayo futhi sibabonile abantu abazi uShembe ukuthi uThixo abangelethi udumo abamhlukanisa uShembe nezinto zonke abathi uShembe akafani nalutho bathi bebethi Nemesta G bathi ngikhulekela uThixo ohlala kuwe ngoba phakathi kwakho khona umoya kaThixo bathi ngikhulekela wona baze babhawe labantu babheke phansi base bengithusa ngonyusuku angiqondile ukungena kule ndaba yalapha base bengithusa ngonyusuku uma sibamema sithe ababona inkosi yasekuphakameni sibaqala sebeyilehleli sithi asiyene inkosi bathi laba bantu kani nenjani yamaNazaretha hawu sinjani ngani ngoba sinisa kuShembe manje uNkulunkulu bathi niqinisile manje uNkulunkulu sithi amen bathi pha uNkulunkulu kuye umuntu onjengathi kuNkulunkulu kumuntu kade adla ekseni kuNkulunkulu kumuntu athi ekhuluma nabantu emini yonke kanti uNkulunkulu imkhonza kanjani cha sikwazi thina uyakuShembe kade sidle ukudla emini uma siyakuShembe ngeke sidle hawu Shembe inkosi yamakhosi labantu kanti bakholwa ukudlula ngithina ngase sifika nabo eHomis mhla ka7 angithi baba kwakumhla ka7 base wasengena uRadha Krishna insizwa efundisa lapha eONES ise India Chennai sempumalanga neIndia uhamba izwe elikhulu mawuya khona indaba ende ngoba mangiqale emva ngifika sehla lapha eMiddle East khona eDubai emva kwama hour 12 eBhanoi uma sehla bathu akhumulani yonke into enibhethe la ngeni lutho sasizwile khona la khumulani yonke into enibhethe ngeni lutho la sase sikhumula no baba mthetho akhumula sikhumula base bethi la siphethe ikhwama nezincane siyazi ekhwameni lento yokubhala ukuthi ayingeni khona la ikhwameni zethu sihamba nabanye abaqhama emkhandeni wethu sabona into zabo ithathwa ifakwa kubhayela thangeni lutho la sase sibhekana nobaba oseduze kwami ngoba ekhwameni zethu khona ngisho uVaselina kaShembe sathi hey uVaselina kaShembe uzoshiswa namhlanje uzongena kubhayela sivelelwa yini emhlabeni hawu Nkosi yamakhosi sathula sangena ingubo zethu kwangakhala ngoba kwakhala into ethile nje usangeni usuyaseshwa khona nje into kwathi asikhumule bayibona wathi umfundisi umthetho asikhumule lento isemthethweni ihlala kithi asikwazi ukuyikhumula fonto ethile wathi asikhumule base beyisesha bathoda inamngozi sangena nayo sifake mase singaphakathi ke sinovalo ngoba isazongena lezikhwama ezinezinto ezinovase nakaShembe awuShembe uNkulunkulu impela phelele Nkosi yamakhosi uvela ezulwini uThixo ayisongibonisa into eningi ngazi noma ukholo kwabo uncane yini Nkosi uma singena lapha zangena lezikhwama zaphuma ngale siyayibona into zabantu esihamba nabo abangakholwa ishiswa sase sima sathothongana sesingaphakathi cha amabhantshi ethu akhalanga lutho kuwo sesiqokile sesime manje silinde ukuboshwa ngoba singene nento engangenwa la ngaphakathi kwase kuzisosha liphethe isibhamu lathi nimeleni namakhehla la sabukana ukuthi siyasaba ukuthi siphethe into eyicala la engangeni ayikho into ewuketsheze ngena lapha noyifuthayo nenjana ngeni lutho sasiphethe nento eyifuthwayo phela sifuna ukunuka kahle kodwa ngene lutho lapha ziseyikhwameni lezinto seyibanjiwe kwabanye zaphoswa kubhayela sibhekile nimeleni makhehla nina cha siyasaba ukuthi la ikhwameni zelikhona icala kale zameni ezikhwameni zikhona uShembe idlensizwe eSulumane efaka bezimhlophe ephethe isibhamu ithi hambana nina kholuthe ikhwameni zenu ku-empty mangiphiwe
Nkosi nami ke lolu thando lona ke lobumntwana mina ngizofela khona olapha ife isandleni isa akho ngiyeke ngapha masifika lapha eHomis wayesengena lensizwa efundisa ezobungcwele eUniversity yaseWanes yangena enkosini yangena ngaphakathi bakhuluma noNkulunkulu wasekuphambi yathi iphuma lensizwa amehlo emhlophe qhu ijuka imanzi kwangashisi yajuka imanzi te khona umlilo lapha eNazaretha amen what uzokwenza umlotha yaphuma imanzi te sasesithatha nomfundisi esihambana yathi cha ngifuna uhamba ngize ngiyobeka imbali enhlangakazi awufuna enhlangakazi yathi ngifuna enhlangakazi sengimbonile uNkulunkulu kodwa sengifuna enhlangakazi sasesihamba naye siguduza naye sesafika enhlangakazi yabeka itshe yasithandaza ibheke entabeni phezulu yabheka entabeni yathi uNkulunkulu bengazi ukuthi uhlele eAfrika isho lo uNkulunkulu siphambi kwakhe kodwa khona ngifuna ukufika yona eNazaretha sase sibuya ke uma sikhuphuka lapha ngoimoto sayishiya phansi emdloni sibone iyadengezela kanti strong lo muntu esihamba naye uyadengezela ngithi yini uthi hayi iphethwe indlala angaze ngidle phela bengizobona uShembe angikwazi ukudla ngizobona uShembe eyasidla thina sikile umhlaba ithi insizwa sendiya ngikwazi ukudla mina bengizobona Shembe abona umuntu osuthi ngathi uNkulunkulu wasekhaya nawo ukulahlwa kumphambi kwethu bese sesibuya sesizanene konke engiyibukayo ngedwa ngifisa ngaziboni lo muntu sahamba tema sithatha ijika lapho ayisema khimilile fundisi ya rada yini enkulu kumaNazaretha edlula uShembe ngathi kudideka ngathi ayikho bengiqinisile ayikho into enkulu kudlula uShembe kumaNazaretha uthi umprofeti wakithi uBhagwana wasitshena ukuthi akekho umuntu ovele ezweni olingana noShembe uthi ngako ngibuza ukuthi yini into enkulu kumaNazaretha edlula uShembe ngithi mina ayikho uthi uqinisile ayikho kanti ngizodumala kanti ngizongidumaza uthi mfundisi khona ukuthi ngiyibona kumaNazaretha amaningi ngisuke lapha lapha lesibuya khona imba ngithi ubona uthi ngibone ibhamu uthi azozenzana amaNazaretha ibhamu azodubula abantu azodutshulwa kanjani ngoba noNkulunkulu omkhulu kangaka engafa ngaphela siyabonga uthi ngibone ibhamu bazozenzana bayiphatheleni bayiphatheleni bazozenza endaweni engcwele kangaka kwabamuncu kimi angikwazi ukuthi ngithi ama toys uyazazi ibhamu lezi angikwazi uyishintsha lento ngase ngithi mina uthi ngabe konje bama phoyisa bonke
ngathi hayiningi labo bamaphoyisa wathi ngiyangabaza kodwa wangitshela nje iqiniso wathi wasebodi ngiphatha kabuhlungu lento waseyiyeka wona isonto njalo wena sonto lonakala nje uphatha isibhamu esontweni lokuphatha kwakhe isibhamu uzobona abantu basezweni ukuthi angaka uthi uShembe ubhalani kuwe mangiphiwe wasinami la luthando la buntwana nami ngizo fela ke ife khona ona lapha yena ke esandleni isandla sakho khona esandleni inibasa mhlamba ke ngikhulume ngaleli liso ngoba ngibona abantu abangcono abamazi kanje ngcono uShembe mabekhoma ngoShembe beqala bathule babheke phansi angithi ngikhuluma isiminya abantu wababona bamhlobo sasinayo lapha eCliffdale baqala bathule babambe la bebethi Shembe nje babamba laqala uma esifundisa lo ukhoma ngenkosikazi yezwe la kubo lapha lalelizwe sasikulona alinazo ikole lizwe nje liphansi ngomnotho kakhulu kole uhamba indaweni isikole sibona la esinyo sibona kwamashu ngane zakhona hamba izwe lide manje esikoleni ukhoma ke ngokuthi kwakunenkosikazi la le nkosikazi yaba nomntwana oyedwa waseyashona uyise walenga uthi bayiseshonile uyise walengane yakhula isikhuliswa unina yedwa khona ingane njalo ikhuliswa unina uyise bengasekho yayisikhuliswa unina yedwa uthi wasefisa sokubuya esikoleni lengane isikole ke sikude unina wangaze wazi lizwa kanjani wayesethatha isinqumo unina wathi mntanami ngoba ngithanda ufunde ngizakuphelezela zonke insuku ngeke ngubeke esikoleni kuthi ntambama ukuhlangabeze ngize ngubeke ekhaya lengane izothi maye esikoleni ihambe ehlathini elimnyama amahlathi kaseNdiya amakhulu ngoba imizi yakhona ihlukene ihambe ehlathini elimnyama enazo zonke izinto ongayicabanga kule hlathi wayiphelezele kunina njalo idlulise kule hlathi ayife esikoleni ntambama ihlangabeze noma ngihamba esigodini sethunzo ufa angiwesaba ukubi ngokuba wena Jehova ukini sho njalo uShembe emthandazweni niwe kuvuka ivesi 5 naye usho njengoDavida waphezela nonkosikazi lonina lengane yakhe isesikoleni eyibuyisa isesikoleni kwathi ngolisuku ntambama wazizwa ukuthi ungena ukugula wakuzothi ukugula kuyamqinisa wacabanga ukuthi ingane yami zoyamisa kanjani esikoleni sasa wayesekuthi ekseni wabonda akwazi ukuvuka wayesethi mntanami namhlanje ngizokuphelezela kwesikoleni yayisekhala ingane yathi mangizohamba nobani ngizawudlula nobani kulela hlathi elimnyama kulela hlathi elineyinyoka kulela hlathi enezilwane zonke ngizodlula kanjani ngoba ngiyathanda kwesikoleni wayesethi mntanami uzohamba wathi ngizohamba kanjani wathi lalela mntanami kulela hlathi khona umuntu ozomfica khona ubhuti wakho lowa uzawufica ubhuti wakho kulela hlathi uzothi mawufika kulela hlathi
uma uzokwesaba busumemeza uthi bhuti, uthi uma uzokhonta ukuthusa uthi bhuti uyaqhamuka bese ehamba nawe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angikwesaba lutho ngoba na Jehova ukimi. Yasihamba lengane, yaqala ukungena kule hlathi elisabekayo, yathi mayiqala ukungena yazokhashazela, yazomsindo othusayo, yasimpangolosa ikhala ithi bhuti bhuti. Waseqhamuka ubhuti, waseqhamuka ubhuti, waseyithatha hamba nayo engane wazoyibeka esikoleni. Wathi mesengena esikoleni waseyanyamalala, uyangena lengane yodwa esikoleni. Noma sibuya yathi mayingena lehlathi yayisimemeza ithi bhuti bhuti. Waseqhamuka lo bhuti waseyithatha edlwana lehlathi. Wahamba isikhathi eside eyiphelezela lo bhuti eyisale kusenta mbama ayibuyise ubhuti. Noma ngihamba esigodini sothunzi angiwesaba ngoba na Jehova ukimi. Wayithatha isele ayibuyise ubhuti. Yokwesaba ungembethe ephangawe mangingesabi tshela imiye umoya wama ngiyawedlula esigodini sosi owesaba ungembethe ephangawe mangingesabi tshela kimina umoya wama yawedlula khona isikhathi uzommemeza ubhuti, khona isikhathi uzommemeza ubhuti angaqhamuki. Uzobe usuwedwa, abangani laba abaningi oyenza nabo izinto uvumelana zayimhlangano nabo babengasekho. Uyabe usathi bhuti ikani mengukubona, ikani mawuthi mawungena emhleni ukuzama zame zonke izinto. Ngisho ubhuti wasezulwini, bhuti oyingcwele, angabe saqhamuka athi angikwazi. Kusho njalo uJesu. Uthi ngalolu suku niyothi asindisanga inkosi abantu ngegama lakho. Uthi ngiyakuthi kanginazi, yakuthi kanginazi. Waze walulama lo nkosikazi, le bhuti ayithatha lengane eyisama. Kuthi mayiselulema usiyayibiza, uthi mntanami sengiyabonga, usuze wakhula manje uhamba wedwa esikoleni. Ihle ngane uthini ma? Angihambi mina ngiyadwa esikoleni. Uhamba nobani mntana? Yani mana wathi khona ubhuti ohlala lapha ehlathini, manje ngiyangithatha uye angihambisa yangifikisa esikoleni ambuyise. Wayesiyakhala unina, uthi mntanami uyabona ngifisa ukutshena wena unayo ubhuti, wena unayo umfowenu futhi awunayo udadewenu. Kodwa ngangenza ukuba inhliziyo yakho lo uNkulunkulu kaShembe abuThixo wakho, ngangenza ukuba uNkulunkulu kaShembe ahlale kuwe, angabe uNkulunkulu wabazali bakho, angabe uNkulunkulu kama wakho, abe uNkulunkulu wakho. Uthi ngifuna uShembe asondele kuwe umethembe. Yini mpefu molo wa
wami wena uduma eleni omethe uthi Thixo wakho Ngangifuna lo Thixo kaShembe abe inqaba uthi mawumemeza kucashise. Ngangifika boNkulunkulu wakho, ngangafika boNkulunkulu wakho nami. Yini mphefumulo wami wena uduma leni wena Thixo wakho ngoba yikho inqaba ayikho inqaba mawuziphumela ungaziphumela nje kodwa ayikho inqaba la ngaphandle khona amabhubesi la sisenqabe bengilalela inkonzo yasekuseni ithi mawufuna ukusinda woza ngakumaka ayikho inqaba siphambi kwenqaba abantwana abahle basephambi amen eyabona abazali bethu basenzela into enhle ngibacabange ngithi awu yayibonga intombi engizala ngoba yangishiya kuShembe yathi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwalo mntana uShembe kuphela uthi ebengenza kuba lo uNkulunkulu abe uThixo wakho angabe uThixo wami ngedwa nawe abe uThixo wakho akekho ubhuti wakho ehlathini lapha ehlathini khona inqabe nguShembe kuphelezela sikhona isikhathi kodwa ozoyibiza lenqaba ingaze yaqhamuka mhla ka-30 kuJulayi ngihamba ngebhasi ekuseni ngo-5 kanti ibhasi iney'nkabi ezoyishaya endleleni hayi sayibiza inqaba bayishaya ibhasi abafana abayinkabi bayishaya ngama-AK7 bayiqeda siphakathi bayishaya kodwa ngeze umbone umhlolo abantu bonke emhlabeni bathi Shembe namhlanje amen uNkulunkulu ongasiza abasambiza abantu noma behlala emasontweni anjalo kodwa abasambiza bonke abantu ebhasini babethi Shembe ziqhuma ibhami inhlamvu ziphambana ngamakhanda phezulu kwamakhanda ethu 30 July angikhohlwa losuku la ngasentuthane kwathi mase bebonisa ihlulekile base beyilayitha ngomlilo siphakathi sayibiza inqaba sambiza lo Thixo saphuma sinje mhla ka-18 June thatha ingane nabantwana ngihamba ngemoto mangila ngasohlanga ngene ucingo kalinqaba bese ngibuye eceleni ngokubeka kwami eceleni ngilashoya abantwana bami amathathu nonina ilashene ingane emagcini mangibele eceleni kanti imoto iyavutha ekuhamba ngayo uthi uShembe angene ucingo khona ngizoma yasha imoto yazi yaphela ithema isizophela imoto kwaqhamuka inqaba kwaqhamuka indoda ngaphesheya komgwaqo kade abantu bezama ukusiza angakutshena umvangelo intombela angakutshena umvangelo la bezama usiza abahlo kwaqhamuka ungaphesheya esingamazi wafika umuntu amaphoyisa engasafuna umuntu kusondele emotini la ngamselingangetende leli lezemva kwami athi amaphoyisa ngasondele umuntu izoqhuma manje nife nonke sonke sesimi ngaphandle siyayibukisha kwase kuqhamuka indoda yawela yeza bathi bayithethisa yaqhubeka yangena ngaphansi iphethe lo ucima umlilo yayifuthi ngaphansi yacima amen yasuka indoda yayihambela wazwa uNkulunkulu uShembe emhlabeni amen
yini mphefumulo wami wena uduma leleni wena ume muthi WaZulu thina abantu bakwaZulu sivama ukufuya sifuya nje impela sifuye inkomo sifuye imbuzi sifuye nezimvu sifuye nezilwane engabonwa emini kuyafuywa nje siyafuya thina abantu bakwaZulu. Kwenzeka sengizafika egcineni Thixo baba mkhulu sengifika egcineni Nkosi yamakhosi. Kwenzeka ke sifuye mhlambe sifuye noma singakakholwa ngesinye isikhathi sifuye into eziningi esithi masifuya la kuphambili wakufuywa ke lokhu ke akufuywa la athi Shembe cha mntana mawuthanda ke ezulwini kaShembe ngeke ukufuye bese indoda kuyeka khona nesinye isilwane esingafuywa lapha ekhaya angifuni ukusibiza ngoba imvama ke izilwane ezifuywa zakhe uyibaya inkomo zakhe uyibaya imbuzi zakhe uyibaya nalesilwane ngizoshisho engikhuluma ngaso sakhe uyisibaya uma umndoda isifuyile noma uSikazi sifuyile isakhele isibaya sihlale phakathi senza yonke imikhuba phakathi lapha na into esingayenzi mawudlula lezansi ngakwasemu yezwe sikhona ngala ngoba yonke umkhuba esingawugili phakathi esibayini sibaya lesingcolile impela uthi uNkulunkulu ungathindi ngisho umzimba waso kwenzeka usifuye mhlambe usifuye leswane mhlambe ungakakhona uthi mayifika kuShembe athi uShembe mntanami lokho akufuye ekuphakameni uma uthanda ukezulwini lasekuphakameni hlukana nalezinto busosichitha lesilwane kuyakuba kuhle kodwa uma usichitha lesilwane isibaya saso usibhidlize konke lesibaya asalutho ngoba usiyasichitha uyahlukana naso so sekuphakameni songumntwana kaShembe manje awusakwazi ukusifuya nesibaya saso ke masuyihlukanisa nayo naso sichithe ngoba uma ungasichithi ngeilanga lesibaya siyothi ngasingadlula esilwane sisibone sibase singene phakathi sengikhulumile yothi singabona isibaya sazo sikhumbule ngihlala lapha mina bese singena izondo ayipheli nje ukuhlela isibaya uzange usichithe inzondo ihlala ibile enhlizweni yakho nje abantu umthila ngimfuni umuntu othile ngihleba kanje angisange sichithe isibaya sokuhleba enhlizweni yakho Sahambe lesibane sibuye sithi ngangihlala kulesa sibaya bese singena phakathi wahlwa into yodwa wahlwa ukuchitha isibaya sila yini mphefumulo wami
lutho ngumthandi sibanibani ngimzonda kabi nje isibaya usichithanga awuyibheki nje lenkosikazi eseduze kwakho uhlushwa isibaya yabuya lento sihambile angena kuso yathi ngangihlala lesibona siyabuya sithi ngiyabona isibaya sithi ho singene phakathi ngoba uzange uchithe silwane uchithe nesibaya saso uhlwe into yodwa nje ukuthi mawusuphambi kaShembe uthi inkosi sengiphambi kwakho susa ngisho isibaya Kosi nami nje isibaya sisuswanga qambela abanye amanga sibanibani ukuthi sibanibani senze ukuthi isibaya siyaphila Kosi asina mingi Lweboshwa Nkosi yamakhosi dumo lwakho olukhulu kunentaba eziphakeme uNkulunkulu impela uphelele asilifune elinye izwi asifuna isihogo Nkosi asithandi lutho sithanda wena sinje Nkosi yamakhosi siciciyele lwamnyango omncane usingenise khona khumbula abazali bethu abebekhona Nkosi siyakuthanda noma ufihliwe Shembe Nkosi yamakhosi amazwi lawo bungabele wona baba aphelile Nkosi kusise nekuzwile Siyabonga amazwi omnandi asiwathole kumfundiso wenkosi inkosi zenibusise
sizophetha inkonzo yesabatha lasemini ngasihlabelelo 174 sizocela umvangeli ucele wakwamashu ukuba sihole ngaleso sihlabelelo inkosi zimbusise. Inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele. Upayama ulitili ilazi
Asibonge asibheke enkosini uNkulunkulu wawukhokho bethu baba sizozendlala phambi kobuso bakho singaboni siyona Nkosi insuku zonke sicela usithethelele amacala ethu usifundise futhi baba nathi ukuthethelelana sisodwa la singaboni kahle ngasolinye usenze baba sihlale phansi sibonisane ngomoya wokukholwa sifundise baba naku ukukholwa usinike baba amandla okumnqoba uSathane konke lokhu sikucela ngesandla somprofeti omkhulu Shembe manje kuze kube phakade amen Mugidi wabo bonke abantu kusasa